Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Bat Shaka Jayanti Hills Autonomous District Council. Kenlong hakar puai trik urampang alajar pausan. Bat keskinyo vote kende hakar pusau trik urampang alajar pausan. Ya kini lapir mana du sembut menteri rangba ke jilla uba Preston Tensong. Uba kemiru ya ketena District Council Affairs ke sorkar jilla. Haba keren ciklar patai kubor uba Preston ulapin mana bagi jing tap kerteng ki kertong ki banya kun MDC habro atli ki District Council kende nado ka papratri ukala Lincoln haduk kalai trik urampang alajar pausan haduk kepuar lai bijajan med. Hagajuk katarik kata kalai trik urampang naduk kepuar lai bijajan med on sedang ke scrutiny yaki kertong bat ke sau trik urampang gande ke singi bakhadu bermain kerteng la ngubar Preston. Uba Preston la pentip ru ba katarik bakhadu ban finalize yaki nomination bat ke jing ai symbol kat kum ke ED rules gande hakan do trik urampang. Nadu arpanyo trik ukalaling kot alajar pausan ke model code of conduct kan sedang terekam habarok ke distrik ki bahap hapok ke KHADC mat GHADC mat hakan di kapor om syab ban pentre ki skim sorkar ni skim MDC ulaong Pi ya kan mau hadin jong kanika kabinet syong ana last kabinet meeting ka department DCA ka agenda HKBD bat ka election MDC syaki atli kini ke Council kawi ka KHDC bat kawi ka Charles Autonomous Council but kawas ngutunat kalong hadin baka kabinet kala recommend sya honorable governor ya ka time schedule jong kaneka election proposed time schedule juga election de nasional ba petit ba governor ula dia approve ya kaneka recommendation ka kabinet ba lengba jong ka DCA department but kata kalong ba ya kaneka notification namar haka notification don ar benda kawai ka benda kalong ka notification na ka benda ka draft electoral rule dengan ko ban pensayang ni ba kaneka notification number 1 HKBD bat kajing penmenang ya kini ki electoral rule ka draft electoral rule ka government lemba jong governor la ai ka direction ka lemba kan sedang kani ka draft electoral rule haka khalai trik bangin le ya ka draft publication haka khalai trik ubenai benukong ar hajar ar kusan namar babenta ka revision electoral rule ka laya chamat de ka benukong pelomba ka first draft electoral rule kan don kan long haka khalai trik benai benukong ar hajar ar kusan nanta ngi aipor bede ka claims ka objection kani the last date pada na kamta ka filing claims but ka objection kan kut hadu ka arko artri na ka khalai tari namar kat kum ka rules kolong ba ngi habban bu thik de kapor but kapor kolong na ka khalai tari hadu ka arko artri benai nokong ar hajar usan la ngin entertain ia ki complain, ia ki claim, si objection kat ki badai, na kitu ki concern voters ki bahak ki keleng sodom jongka hasil skosil bat kumju jongka jatia district council bat kabalai aka arpo sauterik pada arpo sauterik kini ki district collector ni ki DC jong kini ki district ki ba per ki ba ha kini ki artli ki autonomous district council kin sa dispose of ya ki claim bagi ka objection boro but kani ka ba kinle kalong ha ka arpu sautori kin dispose kin pendep nadok shadong ya ki claim ki objection but kino gino kan badai
ha ka arpo sauteri ko benai nukong hajar arposan bat nangta kan wan ka final publication kalau kumju kum bangila ya ka election MLE ya ka election MP ka final publication ya ka electoral roll kan long ha ka arpo neutri ubenai benukong hajar arposan kata kadai ke notification ke benta number 1 ke benukong nangta ha ka ju kusngi pada bat kata kalong ha ka arpo neutrik biang mo arpo neutrik jong ubenai benukong hajar arposan ubah ha ka ju kusngi ngi publish ya ka final publication jong ka electoral ha ka ju kusngi ngin notify sa ka notification ke baar but katakan notification ke baar kalong date for calling the constituencies to elect their representative date for calling the constituencies to elect their representative kan long haka arpo neutrik kabut nado arpo pratarik kinstang man file nomination arpo kondai life away hadu ka lightering jong ubnai baat hajar arpusan en penkut ya ka file nomination ha ka por libaji but ha ka ju kasni hadin jong ka libaji en saplong ya ka scrutiny yaki nomination papers hakaju kasngi lightrik benai baam hajar arpusan en saplong ya ka scrutiny ya ka nomination papers tonangta ka last date ban withdraw ya ka nomination paper ngibu haka sautrik benai baam hajar arpusan nangta date for finalization and publication of valid nominations and allotment of symbols ngin le haka reuteri kata kadekan reuteri kaba ngin finalize ya ke publication jong ki to nomination papers wala alo valid but haka jo por ban airu ya ki symbol kat kum ka edi rules kamut haka reuteri ku benai baar hajar arpusan nangta ka date of polling kasri ban ya tebot kan long haka arpo waiteri Friday benai baar hajar arpusan but ka date of counting kan long haka sauteri ku benai baar kabadi ka Monday hajar arpusan kata kadeka time schedule kibangi ngilabu na kabenta jong kanek election MDC kaba an salong ha uniu benai baar kabenengkong kan notification kabangi pemi menta kasni kadai ya ke proses jong ke electoral haduk ke bakut ke banlong arpunyo tarik but ha ka notification ke baar ngin ai ha ka ju kasni ka arpunyo tarik kata apat kalong ka jingkot na ka benta ban file nomination kum mangoong ipin nadong sidong ban file nomination haduk ke bakut ka ban poi haduk kan tarik benai baar hajar arpusan but kabakadu kabalong very important belong ba nadu ka arpunyo tarik ubenai ubenengkong hajar arpusan hadin mangi ngila notify ngila come out but ka notification ban ong bangi invite lan ngikot yakin ki bayale yakin election hapo ki arteli ki discouncil ka khasi ba kajati discouncil country kamru ka model code of conduct nadu ka arpunyo tarik ubenai ubenengkong hajar arpusan kan model code of conduct kan sedang menteri kam ha baru arteli kini ki district council la kalong ki skim sarkar la kalong ki skim MDC ba ngi haban but berking ya kaneka notification ke belesai but ya kaneka model code of conduct ru ngi sa ailang
hak tugas ngi administratif kabangin notify na kabanta ka election kabanlong haka arpuitrik benai ba ar hajar ar pusan kata kabang akwa ban pensyai ha kanika bor kabang